همه کار جهان اندر حساب است. سوال اینجاست و جای جواب است. نخست از باز و پیچ گوهره بدانستم نصیبم پیچ و تاب است. بیا در این جهان با هم بگردیم، بیا در این جهان با هم بگردیم، غم جوییم تا به غم بگردیم. جهان بس از سری آدم گذشته است، بیا گردی سری آدم بگردیم. السلام علیکم بینندگان گرامی محترم، مخلصان برنامه ادبی موسیقی شامی سمرقند. امروز پنجشنبه برنامه دوست داشته شما باز مهمان خانواده شما می باشد. پیام‌های بی‌آخر و درود به شما همدیاران گرامی. برنامه نوبتی ادبی موسیقی مدنی معرفی شامی سمرقند و دقت شما. سمرقند در طول قریب 7 قرن تاریخی، یعنی از عصر 11 تا میانه‌های قرن 16 پایتخت دولت‌های گوناگون سرزمین ماوراءالنهر بوده است. بله، سمرقند باستانی در دوره‌های طولانی تاریخی ماوراءالنهر زیاده از 5 عصر مرکزی مأموری و پایتخت کشور ما بوده است. در تمام این دوره‌های طولانی تاریخی طبیعی است که نه تنها مرکزی سیاسی و مأموری کشور بلکه اینچنین مرکز فرهنگی و علمی و ادبی هم حساب می‌شد. انا در همین دوره‌ها یک زمره شاعر و نویسندگان با میان آمده بودند که در این باره پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند به نام علیشیر نوایی در کتاب نو تألیف خود معلومات‌های پررو دادند. پروفسور عالم محقق ادبیاتشناس استاد دانشگاه دولتی سمرقند صدری سعدیف در این باره در کتاب خود مرکزی ادبی سمرقند در شاهراه تاریخ معلومات دادند. اینچنین استاد در این کتاب فکر آوردند به سمرقندی بودن ابا عبدالله رودکی که عاید به تولید این شاعری بزرگ. در این باب شما میدونید که بحث‌های خیلی هم بسیار موجود است. شطرنجی سمرقندی، امعق بخارایی، سوزنی سمرقندی چگونه شاعران بودند، در کدام محیط ادبی ایجاد کردند، انا در این باره و برخی دیگر شاعران معلومات‌های مشخص آوردند. ما در برنامه امروزه درباره حیات و فعالیت این مرد فاضل سمرقند نقل میکنیم. بیاید یک جای آن را تماشا کنیم. مرحمت، تماشا میکنیم. دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور فخری دانشگاه دولتی سمرقند صدری سعدیف در دهه اقمچی ناحیه سمرقند به دنیا آمده. سال 1957 بخش تاجیکی فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند با نام علیشیر نوایی را ختم نمودند. بینندگان محترم، برنامه‌های ما دوام دارند. در پهلوی من یکی از دوستان نزدیک استاد پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند به نام علیشیر نوایی امان واحد فرستادند و میگویند که آغاز از سال‌های 1955 این جانب آنها یک جای سبق آموختند. بسیار روزها را پس سر کردند. میخوایم بپرسیم که درباره فعالیت و ایجاد دوست خود چگونه فکر دارند. من سعدیف کتی قریب همسن سال هستیم. ما دانشگاه دولتی سمرقند را سال 1959 تمام کرده باشم، اون کس 1960 سال تمام کرده و دوشنبه چند وقت همراه در یک خانه زندگی کرده. در یک خانه خوشکارهای علمی از همونجا سر کرده بودیم. مادامی که درباره سعدیف سخن می رود، این کس یکی از عالمان سیرکار هم پرکار می باشند. تحقیقات های این کس اولین مراتبه از سالهای همون 60 از سالهای دانشجویی سر شده است، خصوصا درباره محیط ادبی سمرقند. در اینجا ناگفته نماند که درباره محیط ادبی سمرقند عالمان مشهور سمرقند نیز سخن راندند و تحقیقات ها کردند. من اینجا را نامبر کردنی هستم مرحوم اکادمیک واحد عبدالله را، ولی خوجایف را، بطرخان ولی خوجایف را، داملا ذهنی را در اینجا نامبر کرده هستم. این کس انا همین رویه‌ای انا همین ها را دوام دادگی شخص می باشند. کتاب های این کس را صیقل روی زمین چندین مراتب چاپ شده برآمد با همراهی ذهنی نیستگی. من به نزدیکی همون محیط ادبی سمرقند در شاهراه سمرقند همون محیط کتابشان مشهور برآمد. در این کتاب را من هم خوانده برآمدم. در اینجا داملا درباره دوره‌های ترقیات محیط ادبی سمرقند سخن می‌رانند. مخصوص دوره‌ها را
номбар мекунанд ва дар бораи ҳар як давра дар бораи олимони машҳур сухан меронанд. Тадқиқоти ин кас аз рӯзи аввалам ман ҳамин мушоҳида мекунам, сарчашмаҳои ниҳоят нодирро истифода бурдаанд ин кас ва баробари сарчашмаҳои нодирро истифода бурдан ҳамин таҳлили мантиқӣ, таҳлили ниҳоят амиқ дар корҳои ин кас ман мушоҳида мекунам. бинобар ҳамин хуш имрӯз ҳамун давомдиҳандаҳои ҳамин олимони собиқи ҳамин самарқандиро ҳозир дар симои ҳамин кас ман ҳамун симоҳое ки гузаштаанд, ҳамун корҳое ки онҳо сар карда буданд, ин кас ба фикрам ҳаминро ба анҷом расондан агар гӯем агар хато намешавад. садри саъдиев оғоз аз соли 1985 дар факултаи забону адабиёти тоҷикии донишгоҳи давлатии самарқанд кор карда, тадқиқотҳои доир ба таърихи адабиёти мумтози форсӣ тоҷикӣ бурда истодаро давом додаанд. дар бораи фаъолияти илмии устод тӯлонӣ сухан кардан мумкин аст, аммо дар илми адабиётшуносӣ устод Садри Саъдиев як услуби хоси эҷодиро, тадқиқотиро соҳиб ҳастанд. хусусан ду тадқиқоти калони он кас ки солҳои охир дастраси хонандагон гардид, бештар ба муҳити адабии Самарқанд дахлдор аст. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки устод Саъдиев муҳаққиқи ягона, муҳаққиқи тавонои муҳити адабии Самарқанд ҳастанд. дар тадқиқоти ин кас ҷараёни адабии давраҳои гуногуни таърих ба туфайли муҳити адабии Самарқанд мавриди баррасӣ, мавриди омӯзиш қарор ёфтааст. аз ин рӯ ин тадқиқотҳо аҳамияти калони илмӣ доранд. барои донишҷӯёни мо, барои аҳли илму адаб хеле муфид аст. профессор Садри Саъдиев аз устодони донишманду бомаърифате мебошанд ки нисбат ба донишҷӯён сахтгир ва ҳақиқатгӯй. устод дар факулта самарабахшона фаъолият доранд. аз ҷиҳати одамгарӣ инсонии баланд доранд устод, яъне ба шогирдон хеле меҳрубонона дар асоси анъанаи устоду шогирдӣ фаъолият нишон дода, ҳамон илме ки худашон доранд ҳаракат менамоянд ба шогирдонашон диҳанд. шогирдонро ба роҳи илмандозӣ ташвиқ намуда хеле дақиқкорона дар ин роҳ фаъолият нишон доранд. устод бениҳоят шахси адолатҷӯ, ҳақиқатнигор буда, ҳамеша дар асоси ҳақиқат, дар асоси адолат сухан ронда, мезони адолатро дар байни шогирдон, дар байни аъзоёни кафедра нигоҳ медоранд. барои корҳои илмии донишҷӯён устод дар факулте ба мавқеи босазое соҳиб мебошанд. ҳар як мавзӯе ки дар кафедра баррасӣ мегардад ва донишҷӯён онро чун кори илмӣ, рисолаи илмӣ интихоб менамоянд, аз назари устод мегузарад. мо дар ҷараёни дарси устод иштирок намуда муносибати ин марди наҷибро нисбат ба дарсомӯзии донишҷӯён имрӯз ва тарзи гузаштани мавзӯъҳои мухталифи фанҳоро аз тарафи муаллимон пурсон шудем. барои он ки дарс самарадор шавад ва худи толибилмон ҳам дарс ба дараҷаи даркорӣ ҳасд кунанд, аввалаш ин ки аз тарафи муаллим на танҳо дониши зиёд талаб карда мешавад, балки ҳунари расонидан ба шунавандагон мавзӯъро ба толибилмон расонданашон дараҷаи даркорӣ бояд бошад. ҳама муҳимаш он ки худи толибилмон иштиёқманди шунидани дарс бошанд. ба ҷону дил ин дарса агар ҳама гӯш кунанд, агар худи муаллим ҳам мақсадаш ба мерасад, дар он сурат мавзӯъ ҳам ҳал мешавад ва ҳама муҳимаш ин ки толибилм ҳам, ҳар як толибилм ҳам барои худаш баҳра гирифта хотирмон мешавад он фикрҳое ки муаллим мегӯяд. анамтишонш дар кор. ин як чӣ мегӯем? ин як идеал. байтҳои зерини абу абдуллои рӯдакӣ донишам дар дил чароғи равшан аст
ва самабад бартани ту ҷавшан астро устод Садри Саъдиев ҳамеша дар ҷараёни дарсашон такроран ба донишҷӯён мерасонанд. ҳоло мо дар дарси фанни таърихи адабиёти мумтози тоҷик ки дар курсҳои 4 мебаранд иштирок дорем. устоз ҳаракат мекунанд ки доир ба ҳаёт ва фаъолият ва эҷодиёти классикони гузаштаи мо маълумотҳои пурра, аниқ ва пурмазмунро ба донишҷӯён бирасонанд. ини суҳбат ҳар як донишҷӯ номи устодро бо фахривирди забон мекард. мо аз ин устози бузурги ҳамин донишгоҳ хеле чизҳоро омӯхтаем. фикрҳои мегуфтаи устоз дар ҷараёни дарс ҳамаш бахшида ба таълим, тарбия мебошад. донишҷӯён мон ба суханҳои мегуфтаи маълим беэътибор нестем ва ҳамашро қабул намуда дар иҷрои амал ҳастем. албатта мо фахр мекунем ки дар ҳамин рӯз дар замони мустақилӣ истиқлол чунин устоди бузурги маънӣ, чунин устози ба фарҳангу ба маданияту ба маърифатро соҳиб ҳастем. устод илова мегӯянд ба толибони илм ҳоло ки ҷавонед ҷустуҷӯй намоед, хонед, тарихи кишварро аз худ намоед, адабиётро дӯст дореду донед, ватанпарвару меҳандӯст бошед. аввало гуфтан лозим аст ки яке аз бузургтарин шахсони мо дар Самарқанд ин устод Садри Саъдиев мебошанд. устоде ки ҳама вақт ҳаракат мекунанд ба талабагон, донишҷӯён илми худро омӯзонанд, як эътиқоди баланд ба илму дониш доранд. ҳамаи талабагонро бачаем гуфта ҷавоб мезананд, мегӯянд ки ҳар яки шумо давомдиҳандаи ҳамин факултаи филология бошед. инсони як бисёр нек. ман фахр мекунам ки шокиди чунон устод як бузург ҳастам. устод дар давоми дарс, дар давоми ҳар як рафтори кирдоршон ғайр аз дарс бошад ҳам фақат хонандагонро ба илм омӯхтанд ва як олами маънавии инсон албатта роҳбарӣ мекунанд. ғайр аз ин устод дар давоми ҳамин фаъолияти худашон ва ба ҳар як хонанда, ба ҳар як донишҷӯе ки илм мехоҳад, он кас як манбаи хеле калон гӯйма мешавад. пас он мо бо устоди муҳтарам роҳ сӯи китобхонаи донишгоҳи давлатии Самарқандро гирифтем. дар тӯри фаъолият ва меҳнати худ дар донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Алишер Навоӣ устод мунтазам ба шӯъбаи дастнависҳои шарқи китобхона омада мераванд, то ин ки аз он сарчашмаи бебаҳое ки аз аҷдодони гузаштаи мо мондааст омада бархурдор шаванд, чизҳои лозимаро бигиранд ва албатта ба донишҷӯён онро бирасонанд. мехоҳем дар ҳамин бора сухан кунем. қариб ҳамаи китобҳои таҳқиқоти илмии худамро дар асоси сарчашмаҳо наистагӣ, сарчашмаҳои адабӣ мегӯям. сарчашмаҳои ин адабӣ дар ҳолати дастхат нигаҳдорӣ мешаванд дар Тошканд, дар Душанбе ва қисман инҷо ба маҳфуз ҳастанд. воқеан гуфтамонам ки дар ин шӯъбаи дастнависҳои шарқии китобхонаи Самарқандам китобҳои нодир ҳаст инҷо баям ки арзиши ёки аҳамияти ҷаҳонӣ касб карданаш мумкин. дар миқёси ҷаҳон онҳо истифода карда, маълум карда, баровардан мумкин аст. ҳамин китобҳоро ман аллакай дучор шудам дар инҷо ки собиқан онҳоро надида будам ман. вале ман дар китобҳои таҳқиқотии худам аз манбаъҳои муҳими адабие ки дар Тошканд нигаҳдорӣ мешаванд, хусусан дар Душанбе нигаҳдорӣ мешаванд ва қисман дар Эрон ҳам онҳо чоп шудаанд. ин манбаъҳо аз онҳо истифода кардагем ман. хулоса тамоми таҳқиқоти ман дар асоси ҳамон манбаъҳои дастнавис ҳастанд. баъзе китобҳое ки ман истифода кардаги ҳамчун дастнавис истифода кардаги баъдтар чоп шуданд. дар Душанбе ба як қисмашон чоп шуданд. масалан таскираи мутриби самарқандӣ ки таскираи хеле машҳур ҳастин, бисёр пурқимат ва гаронбаҳо ҳастин. таскира атрафи як нафар шоири Самарқанд таълиф шудагӣ. онро ман аввалин бор ба тариқи хеле васеъ мавриди истифода қарор дода тақрибан як ними таҳқиқоти ҳам охирини худам маркази адабии Самарқанд дар шоҳрои таърих истифода кардагем ман онҳоро. устод дар ҳар як тадқиқотҳои илмии хеш аз манбаъҳои пурқимати олимони маъруфи қарнҳои гузашта истифода бурда баъдан фикру ақоиди худро дар ҳар боби баҳсталаб мустақилона аниқ баён кардаанд. ва дар бораи китоби навбатие ки шумо нависед камтар ҳарф мезадед, чӣ ном дорад
و با آن چی تکان داد که شما آن را نویسید؟ از چند باب عبارت است؟ درباره چی است؟ کتابی آخرین من که کتابی عمده حساب میشد، فوندامنتالی حساب میشد و کتابی تحقیقات علمی اکادمی حساب میشد و کتابی عمومی نیست برای عمه و چی دسترس نیست، بلکه برای متخصصان است و برای آنهایی که تاریخ ادبیات تاجیکی فارسی را می‌آموزند و تعلیم جهان برای معلمان به همان نگرانده شده است. و این کتابی است که روند ترقیات ادبیات را در سمرقند برای ما روشن می‌کند. رویه های ترقیات ادبیات تاجیک را در سمرقند روشن کردگی، خصوصیت های ترقیات ادبیات را در این مرکز ادبی سمرقند از دوره های قدیم تا ابتدای عصر 20 در اینجا در بر میگیرد. این کتاب بنابراین با دوره ها جدا کرده این تاریخ ادبیات را در سمرقند من آموختگی عصرهای 10 و 12 بعد از آن اندک سکوتی حیات ادبی میشه در دوره اصطلاحی مغول. این دوره نمیدارد در این کتابی من، چون که ادبیات با سکوت دچار شدگی و دوم بابی اساسی کلان ترینش اساسش از عصر 15 تا عصر 17 در بر میگیرد که همون منبع‌های استفاده کردگی من همین دوره با نشده شدگی و شاعران زیاد رو هم در همین دوره سمرقند به میدان دادگی. بین اون باب‌های مهمی که در کتاب شما آوردید برای خوانندگان میخوایم یک چیز رو بگویید. مهمترین بابی که به فکر شما مهمترین است کدام رو میحسابید؟ به طریقه مثال بابی مهمترینش چیزی که هم ذکر شده حیات ادبی سمرقند در عصرهای 15 و 17 سال میشد. گپ‌های اساسی، نکته‌های اساسی علمی هم در همین باب کشف شدگی در اینجا تازش مثلا نکن نقش اهل مدرسه در انکشاف ادبیات. یک گروه شاعران زیاد رو من اینجا آشکار کرده ای که آنها هم در علم دست داشتگی، خودشان عالمان کلان مدرسه های عالیه سمرقند بودگی، ولی در عین زمان آنها ادبیات به هم دست داشتگی. از قبل موئلی سمرقندی، مراد سمرقندی خیلی زیاد، این شماره آنها خیلی زیاد هستند. آنها همون ادبیات بر رونقش به حصه آنها خیلی کلان است. این یک مسئله. دیگه مثلا که از بس که سمرقند در دوره‌های گذشته یک شهری بوده است که هنرمندی خیلی رواج داشتگی، شهر هنرمندان بوده است سمرقند. بنابراین اشتراکی نمایندگان همان طبقه های گوناگون هنرمندی در ادبیات ادبی رو این مسئله اساسی حساب میشد. در اینجا شاعران زیادی که ادایره های هنرمندی سبزده برآمدگی، خطاطای مثلا میسکروی و چای گورمیر مثلا چند نفر هستن. موسیقی گورمیر که شاعر نوپرداز هست. از طبقه های هنرمندی شهر از آدمای مهنت عادی مهنتی سبزده برآمدن میدان ادبیات به فعالیت نشان داده که آنها شاعران هستند که نقشی خودشان را در ادبیات گذاشتگی. آنها میگن شاعران بسیار هستند. این صحبت استاد علاوه نمودند که از جوانان امید کلان دارند در باب آموزش میراث غنی گذشتگان بزرگان. مراجعتاً با جوانانی که اکنون قدم‌های نخستین خود را می‌خواهند به ادبیات آموزی و عموما زبان گذارند، چی مصلحت می‌دهید؟ از چی باید سر کنند؟ چگونه باید همین کار را دوام دهند؟ امروز تاریخ وجود دارد برای عبرت. ادبیاتی که از جمله در سمرقند ایجاد شدگی در زمان‌های گوناگون، این برای نه تنها تربیت کردن آدمان خدمت می‌کند، تربیت کردنش عمیق وی همه مهمش آن است که ذوقی آدمان رو تربیت میکند. این ادبیات، چون ادبیات بدیعی هستیم. ادبیات بدیعی نخونده آدم تربیت ذوقی ادبی گرفتن نمیتواند. خودش از جهت ذوق، از جهت زیبایی شناسی درجه درکاری به تربیت دادن نمیتواند خودش. برای از جوانان خواهش من همین که ادبیات بدیعی دانستنشان در کار. آموختن محیط ادبی سمرقند، شاعرای جداگانه فعالیت ایجاد داشتن من آموختنش البته و دوام دارد.
یعنی عمری من وفا نکند اگر باید که دیگران این کار کردنشون در کار. این قرضی فرزندی ما پیش سمرقند من خوشبخت هستم که برای سمرقند خدمت کردم. من عالمی سمرقند شناس هستم. از همین من با یک زبان درازی یک افتخار کردی گفته میتونم که از جمله عالمان سمرقند شناس حساب میشم. از روی مهر و محبت خودم نسبت به سمرقند این کارها را من انجام دادم. دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور صدری سعدیев مؤلف بیشتر از 20 مونوگرافیا و کتاب‌های الهیده، اینچنین کتاب‌های درسی برای مکتب‌های میانه و عالی میباشند. از جمله مهمترین تحقیقات‌های استاد مونوگرافیاهای سوزنی و محیط ادبی سمرقند عصر 17، پویتیکای شاعران ماورالنهر عصر 17، ادبیات تاجیک در عصر 17، نقشبندی و تاثیر آن به ادبیات، ملیحه‌های سمرقندی و تذکره او، سمرقند ادبی محیط تاریخ گسترده میباشد. عمر خیام چنین فرموده است: مقصود ز جمله آفرینش ماییم، در چشم خیرت جوهر بینیش ماییم. این دایره جهان چو انگشتر است، به هیچ شک نقش نگینش ماییم. در دوام این گفته ها بیت های عمر خیام را ما دوام میدهیم. میگوید که گر یک نفست ز زندگانی گذرد، گر یک نفست ز زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زینهار که سرمایه این ملک جهان، عمر است و بدان سان گذرانی گذرد. در حقیقت بیشتر گذراندن عمری به ما داده یزدان پاک همش در دست خود ماست. بله درست است و ما که سمرقندی هستیم و آن را در دنیا همچون یک گهواره تمدن انسانی میدانند، باید مناسب به این نام باشیم، زیرا سمرقند در برابر این در پیشرفت علم و مدنیت جهانی موقع کلان دارد. از این لحاظ ما با کارهای منبعده صدری سعدیев بر این انسانهای فاضل، مردان نجیب دانش دوست سمرقند کامیابی های بی‌نظیر را تمنا داریم و میگیم که استاد عزیز همیشه صحت و سلامت باشد بر سر ما و من بعد هم ما از شما در دوام همین کار تالیف نمودن اثرهای زیاد را در باب علم و فرهنگ و ادبیات سمرقند منتظر میشویم. همیشه کامیابی ها همراهتان باشد استاد محترم. و در همینجا باشد به برنامه امروزی خود نقطه میگذاریم. برنامه امروز را چون هر وقت مؤلفان شهلا احرار و محمد رسول مدنی زاده ها گیته بودند، خیر شاد و پیروز باشید. سلامت باشید.